I tete ye onu kwasi ampanyini no ko betimi ana wontimi ye bisao mo atiefo na mo ngege se me ana me koka se NDC MPB se ka me koto no ba bi ogina na ka ne konti Swansea ye be ko by election nka tete ye onu kwasi ampanyini no ko betimi ana wontimi Orofo abronye anusi ya okeka nsem owie ye no na IGP nso soma CID4 ema ye be fa no abronye na Asia Free Black Maria kana ye de awudifo mo peso mo kutu aban gu anase mo di bone kese no ye de na shema ye de no ekokot no na nsem okan ne de bebre wo video ye chi ntimenko ba bia me ba be yi video ni nyina mo ahwe ne wo hu nsem a abronye etna ne studio no ekekan ya wo de kire IGP ai nam so amomo so abeche na ye de ne kokota ya kore mande no ti menko ba bia wo bia ha ye Nyantakyi TV Nyantakyi TV de bia ye de updates ebrew your stories bebre a trendy wo Ghana ebi ye entertainment stories ebi mo ye political stories and ebi mo so ye trending issues ekoso eko viral ya dwen se time bia no ye de bebrew eti me pa cho ba biara wo biara be srew kindly subscribe to Nyantakyi TV on YouTube na de bia yemfa stories won't say that emfa bro and the story be bro trendy ewo internet no so na sa story no agi boom na be pesa me no nyina ye kokotie na ye hwe sa story no na ye wi a me de madwen kire e de bro be pa cho ye nkoko hwe video no mra said the insecurity ekwoso a hano me nkwote a ye see obi akotena UTV soy IGP yes obi akotena ho ye see Ghana IGP sa insecurity bia ankoso ye bon krofo to an robbers kum mobile vendors ye kum krofo wo ye highways ye nya obi ye see a friend tete ye honu ye see me bisa ye ye so na ye Ghana IGP na wey na ye IGP dia na IGP a eniema ekoso a onhu no timi kokotena TV station kese to say UTV akachira wiase nyina say o man Ghana insecurity ni ho because ordinafu nanam because okoko ka say insecurity koso dia appointing authority ni beka say jawo adumagu but appointing authority na anka say nim say Inspector General tete yonu a onama ne mpaboa ewrowro wa feli robbery cases ya bano plan amodete police headquarters so ye nimo because crime ni bi o ha mon reporto nti IGP ba kwa akotena TV so aka say crime reduce me kan amobia to say so kwa Ghana Police Service one website the annual crime statistics for 2025 no fake no country ye hono the first quarter any second quarter report will ma post to crime statistics will ma post to Ghana Police Service or my website no may come at what to say you will know and post to the accurate report because or the year din ye no maka say crime enkoso into obe post wo say crime reduce but in actual fact crime ekoso pa Ghana fo ayede ahu na de onfa ne mpaboa na onam nipa mu a ewrowro no entena kroma say crime enkoso tio eyeda IGP koboko ne ekosane tuo egu ne ka ho na Ghana Police Service for a report to crime statistics annual crime report wa ni year film in the history of this country the super incompetent Inspector General of Police Ghana nya eyewe because when ni IGP and to the conconsa and the deputy IGP e 1 pp pencil or the conconsa and the IGP nankasa e NDC pencil anti
police panyini bi a ye konkonsa bia no ontimi nya adwuma papa, and that is a fact. IGP mo de ma Lydia Don Kokora na, I can tell you so be adwuma papa chen sab ayi we 72-year-old man we a konkonsa no dia razi ababedu na, because Ghana Police Service in their records muno ope director of operations waba Ghana Police Service aji dimboni no mo crime rate course pa tete yo no mo 2014 2015 2016 semeboa wa wo hwe me bia no bo annual crime statistics Ghana Police Service 2014 2015 2016 na hwe nkrofo ayekumo mo Ghana me dey ma free na wa bisa ho say at the time na sa crime we ni nyina ekoso no, who was the director general of operations at the Ghana Police Service tete ye no ni penso and a robbery murder or my so far between 2014 to 2016 no ye director general of operations Ghana Police Service here and krofua wamati omo through robbery and yema bonne kidnapping langa de niama e course 2014 2015 2016 ni nyina no, she was the director general of operations Ghana Police Service and the incompetence in tea and Muhammad Alasanom esisano e man another portfolio MPP baye or the konkonsa or PGP achire no nam konkonsa sa no didi mwa no benya deputy IGP konkonsa munyina moti what Dresbauer said anya me na America o Dresbauer ene ka say MPP penso MPP or the konkonsa beji deputy IGP no anumra bia opon no wakwa ma NDC presidential candidate briefing President John Dramani Mahama MPP aman yo no post no na numere bia no daily security briefing at the man President Mahama, all because now or yes I say obe free deputy no abenya IGP when yaman America just Bawa just said it and yes say mo say o ye konkonsa ni eba na duma wanya police no you na mo wo Ghana police mo bi o ye konkonsa ni pa dia yes obi ye notorious gossiper tete yonu adwuma de on na musa na ode gigiro ba se adwuma pa se yenhia policing na yem policy Ghana for de or out se wa gugu na hu crime rate 2014 2015 2016 no abisa ho se enti sa nipa we was our records we nyina na Ghana ya na IGP all of me da CP say ebrebia why been say Nyantechi TV and on ye betena me da so wotimi hwe video no nyina kwa wiye na why been say time bia no ye de any story bia ba obedi achi na obehwe de amaye Yankopon wo hia no wonka ho etimi so da bia obehu say story bia ba bia me pa cho adi game na wa subscribe on my na wa share na afoforo so enya bi ahwe na ha na me de besi me di ne Samuel Owusu Nyantechi ahaye Nyantechi TV ewado wonka ho na won hwe nyina so abra ye ho masem Bona Nazareth ni Yesu Kristo dimo. Amen. Bye bye.